Poštovani naši pratioci, hvala vam što ste danas sa nama. Mi smo trebali da uradimo live video danas. Nažalost, imali smo nekih tehničkih problema, tako da smo našli alternativu da vam snimimo o našem iskustvu kako započeti online biznis. Moje ime je Mina, ja sam online biznis mentor, u biznisu sam već 2,5 godine. Majka sam 2 djece, udata i živim na Floridi sa svojom porodicom. Danas imam 2 gošće sa sobom, Mirzeta Hasanović koja živi u Washington State i Esada Kurspahić koja živi u Georgiji. Znači mi smo 3 majke i žene koje živimo u 3 različite države, ali smo se spojile ovako online jer ovaj biznis je globalan. Znači ja se bavim već 2,5 godine ovim biznisom i to radim full time. Mirzeta i Esada će se predstaviti i reći malo o sebi, kako su i zašto su započele ovaj biznis i koliko su dugo u ovom biznisu i da li rade još dodatni posao sa ovim. Znači kao što sam ja rekla, ja sam 2,5 godine u ovom biznisu i ja se ovim bavim full time. Prije toga radila sam u bankarstvu 15 godina, radila sam za government i kada su me poslali na layoff 6 mjeseci u ovaj biznis, ja se od tada bavim ovim full time. Mirzeta, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Kao što je Mina navede, zovem se Mirzeta Hasanović, rodom sam iz Bosne. Ovdje u Americi već duže vrijeme živim. Ja sam radila nešto drugo do sad. Radila sam u restoranu preko 20 godina i sad sam u toj industriji. Radim još te, a ovo sam otpočela znači da olakšam budućnost za sebe i svoju porodicu. Majka sam 3 djece. Imam sina 22 godine, ćerka 16, mali ima 9 godina. Isto pomažem svojoj majci, ona je malo sad bolesna trenutno. Znači uvijek imaju neki ti termini, treba je voditi i biti oko nje. Znači mora se nešto drugo tražiti. I našla sam na ovaj biznis znači da se olakša sebi, da se olakša porodici. I kao što je Mina rekla, isto živim u Americi, znači Washington, vam na kraju nije Washington DC i Dobro. Esada, dobro nam došla. Možeš malo samo i ti reći o sebi. Dobro večer, Mina i Mirzeta. Drago mi je što si me ovako pozvala u ovaj svoj live. Sa velikim zadovoljstvom mi je da se družim sa mojim lijepim damama. Pa ja mogu ovako da kažem. Ja sam Esada Kurspahić, živim u Georgiji, to jeste u Atlante. Ovdje sam praktički odrasla, stekla svoju porodicu, udata sam, majka sam od moja 2 sina koji su završili škole i eto, hvala Bogu, rade. U ovom biznisu ja bi da pričam o biznisu sad. Ovaj biznis mi je prvo me spojio sa dragim ljudima koje sam ljude upoznala bez obzira gdje živimo, u kojoj državi Amerike živimo ili u Europi ili u Aziji, bilo gdje spojiš se sa dragim ljudima, ta konekcija klikne između ljudi da te uputi na neki pravi put i da ti pokažu neki pravi put. Ja ću da kažem, u ovom biznisu sam upoznala puno ljudi, to jeste vas sad 2 i ima još puno koji sam upoznala, što mi je sa zadovoljstvom večeras da binem ovdje s vama i drago mi je što smo ovo stekli prijateljstvo povodom ovoga biznisa i povodu ovoga svega što mi sada krećemo i što ćemo pričati malo više o ovom biznisu. Naravno, kao što je sada reče i Mirzeta, ovo je globalan biznis i spojio je mnoge nas, što možda se nikad u životu ne bi srele, ali zahvaljujući ovom biznisu upoznali smo se i postale smo gotovo kao porodica, kao prijateljice. Ja gledam ovdje u telefon i pitanja mnogi su postavili pitanje i meni i Mirzeti o tome i evo da odgovorimo. Kaže,
Da li ste imale iskustvo kada ste započele ovaj biznis, Mirzeta? Pa ja nisam ništa znala, nisam čak imala ni Facebook da krenem samo od toga. Sve se da naučiti. Nisam Apsolutno. znala ništa o kompjuteru, o ovakvim poslovima, ali kad sam provela 20 godina u restoranu teškog posla, tražila sam, uvijek sam težila da nešto nađem, da mogu biti sa djecom i da radim, jer mi svi znamo da se mora raditi, ne može jedna zarada da bude za porodicu ovdje kako mi već živimo. Znači, našla sam ovaj biznis i stvarno je lako naučiti sve. Kao što sam rekla, znači ništa nisam znala, nisam čak imala ni Facebook stranicu svoju, preko muža sam ovako sa porodicom i familijom bila u kontaktu. I tako sam naišla na ovaj ad što me zainteresovao da pogledam, da vidim od jedne naše žene što je ona uradila taj ad. Pogledala sam i to me malo privuklo. Moj muž kaže, on je skeptičan, kaže, ma nije to za tebe, ne znaš ti to ti je prevara, znaš. Ja rekao, ja ću probati, tako da sam tu saslušala i stvarno me povuklo i videla sam da je legalan biznis. I tu me znači više povuklo zato što znam što je legalno, jer ima svašta tamo na tim stranicama, moraš naći kad ukucaš raditi od kuće, raditi lakši posao, znači ima svašta ti ono izbaci, ali naići na nešto što je iskrenski legalno i da se radi taksa, tu me znaš više kako bi rekla, ohrabrilo. Jeste, Da krenem i tako da sam Jeste. Sada, da li ste imale iskustva sa ovakvim nečim prije nego što se krenulo ovaj biznis? Ne, ja nisam imala, izvinjavam se, nikad iskustva da radim nešto online. Ja moram priznati, u ovom biznisu mi imamo takav dobar program, znači ne trebati experience, ne trebati ništa. U ovom biznisu kada se registrujete, mi jednostavno šaljemo vama video u kojima je taj webinar 90 minuta što vi morate da pregledate i da pogledate, mislim ovo govorim početnicima koji su zainteresovani za digitalni biznis. Mogu da pregledaju ti 90 minuta isto kao što sam ja sjela i pregledala i pronašla sam se u ovom biznisu. Što želim reći? U ovom biznisu ti ne treba iskustvo nikakvo, ne treba ti nešto da se nerviraš. U ovom biznisu imaju dobar program u kojem ti šalju sve kako ćeš da kreneš, što bi rekli Amerikanci, step by step. Meni je tu pomoglo kako ću da krenem pomoću ti video. Znači dobiva taki je program da ti je sve u video. Ideš step by step video i gledaš kako ćeš da radiš, šta ćeš da radiš. U slučaju ako ne možeš da se pronađeš u tim videom, zato imamo mentora koji ti, meni je Mina pomogla dosta stvari tude. Kao što sam rekla, ja se nikad prije nisam susrela sa ovim biznesom, ali moram da kažem, na svu sreću, pa sam naišla na moju mentorku, na njezin video i to me je privuklo. I na svu sreću da sam upoznala ove drage ljude, Vasa dvije, i da sam na svu moju sreću, da se minutu ne kajem što sam ušla u ovaj biznis. Zato poručujem svim našim Balkancima, posebno ženama, prijavite se, uđite, registrujte, registracija je džaba. Taj video 90 minuta što mi vama dajemo, to je džaba, znači ne plaćate ljudi ništa ni plaćate ni gubite, samo dobivate informacije koje vama odgovaraju. Da li si za taj biznis, da li nisi? Ja ću nešto možda ja ću sad najviše vremena uzeti. Nema veze, slobodno. Ja ću evo da kažem, ja radim u svom poslu koji ću za 6 mjeseci sad dobiti layoff, zatvara mi se, znači firma mi se zatvara, sele za druge state-ove idu.
a drugi su i ljudi kupili jednostavno 2000 ljudi na layoff ide. Ja imam 6 mjeseci da radim tu. Zato želim svima da otvorim oči, da vam ljudi kažem, kada radite za nekoga, nije briga koliko ti godina tu radiš i koliko si truda uložio. U ovaj biznis, što se zove digitalni biznis, kada uložite minimalno 30 minuta, to ti je stepenica da se popiješ. Naravno. Znači, ja sam malte ne život dala za tu firmu. Pokušala sam da binem redovna na poslu. Gubila sam svoje vrijeme po 45 minuta vožnje u tom poslu, da odem i da se vratim kući. Koliko god da radiš, oni nisu zadovoljni. Pogotovo govorim svim našim ženama koje rade u USA. Ovo pričam za USA. Koliko god da radiš, koliko god se trudiš da se pokažeš kao dobar radnik, njima to nije dovoljno. Ovo uvijek traže od tebe više. Znači, gubiš vrijeme, gubiš pare na vožnji, na gorivo, gubiš sve što postoji. Ja sam, evo, lično vam govorim o sebi, pričam da sam sve izgubila sa svoj trud, što sam pokušala u taj posao da danim, ja na kraju nemam ništa. Ali u ovom digitalnom biznisu nećete izgubiti ništa. Pokušajte, registrujte, pogledajte taj webinar 90 minuta, pronađite se. Nemojte biti skeptični. Nemojte se plašiti. Jer da sam ja izgubila, da je Mina izgubila, da je Mirzeta izgubila, mi ne bi sad sjedili gdje sjedimo. Naravno. I kao što je sada rekla, ona radi full time posao, tako sam i ja kad sam krenula, radila sam full time i posle 6 mjeseci upravo ja sam znala da će moj kontrakt sa governmentom da istekne čim se završi moj assignment. Ja sam tražila backup plan i tako da sam krenula ovaj biznis. I hvala Bogu da sam krenula prije 6 mjeseci, da sam imala evo tako i sada. Ima backup plan, nešto je znači krenula ovaj biznis i može se sad kada ode na layoff može se fokusirati i raditi ovo full time, a do sada je samo radila part time. Tako isto i Mirzeta. Mirzeta radi full time i ona radi ovaj biznis part time. Znači fleksibilno je, možete raditi kad vam odgovara. Nije imate set schedule, tako da definitivno trebate da probate, da vidite je li ovo za vas. Kao što je sada isto rekla, dobit ćete mentora, koča, nećete u ovom biznisu biti sami, ali morate znači da izađete iz te svoje comfort zone, te zone straha, da probate i da počnete nešto drugo. Većina nas Balkanaca mi imamo tu neku kočnicu što se zove strah, što smo čitav život bili sputavani, govorili u redu je, budi zahvalan na onom što imaš, ovo ono jeste. Budimo zahvalni za ono što imamo. Ali nije život samo od 9 do 5 džab. Ja razumijem, ja sam išla fakultetski sam obrazovna, imam svoju tu neku karijeru, ali nisam imala vremena za sebe, za svoju porodicu i za svoju djecu. Evo, na primjer, Mirzeta, ja u Esade su djeca naravno odrasla sada, ja imam isto 20 godina sina na fakultetu i imam sina od 12 godina. Ja sad ne moram da se brinem gdje će on ovog ljeta dok je na raspustu. I ovdje ne samo pare, što je unlimited potencijal. Znači ima ljudi dosta me pitaju koliko se ovdje zarađuje. To nemojte pitati meni, to nemojte pitati Mirzetu, to nemojte pitati sad. Mi nemamo taj odgovor. Znaš, ko ima taj odgovor? Vi, kada krenete ovo. Vi ste ti koji ćete odlučiti koliko želite zaraditi u ovom biznisu i koliko se želite potruditi. Znači, na vama je, ne na nama. Tako da definitivno svima predlažem da odu na taj webinar, pogledaju i da odu na taj 30 dana trial, da vide da li je ovaj biznis za njih. Mirzeta, kao što sam rekla, ona se radi nekoliko sati, naravno kad može, znači iako imate svoju karijeru, vi možete da radite ovaj biznis. Pored svoje karijere možete da radite ovaj biznis. Znači fleksibilno. I definitivno putovanja koje ćete imati i slobodu da ne morate nikoga pitati za time off
je, što rekli, priceless. Tako, definitivno odite na taj trial i vidite je li ovaj biznis za vas. Kao što smo i mi. Nemojte biti skeptični, nemojte da vam drugi ljudi govore šta i kako. Uradite to za sebe i za svoju porodicu. Mirzeta je definitivno rekla za ovaj biznis da je tax deductible i da je halal. I to je vrlo, ja mislim, važno bilo svima nama. I Mirzeta je naravno krenula najviše zbog toga. Na kraju godine mi dobijemo 1099 na svu zaradu. Je li tako, Mirzeta? I da radimo tax. Jeste. Pa ja, što je uopšte dobro za ovaj online biznis, znači provjerite, uvjerite se je li ovo za vas ili nije, pošto svaki posao nije za svakoga. Ali eto, mi smo ovdje prinuđeni kad dođemo, radimo šta nađemo i šta znademo najbolje. I tako da je malo teže, znaš, pokrenuti online digital business, jer mi smo skeptični. Trebamo da nam neko predloži, pokaže koliko to se, da li se može zaraditi, koliko se može zaraditi, šta ima tu dobro, šta nema. Znači moramo sami sebi upitati. Ja sam sebi zapitala prvu, da li je to legalno? Znači vidjela sam da se radi taksa, da se dobije 1099 i šta je još dobro ovdje za Ameriku? Može da se tu priloži, znači kad se radi taksa, moraš tu write off things, znači da prikažeš ako si nešto uložio u kompaniji za svoj biznis, znači moraš tu da prineseš i znači tu se pare vraćaju kad se radi takse na kraj godine. I šta je isto dobro za ovaj digital biznis je radiš koliko možeš kad možeš. Znači sve ove obaveze što imam, znači radim regularni posao i pomažem majci, imam muža i djecu. Znači pored od tih svih poslova opet nađem vrijeme da uradim nešto na ovom svom online biznisu. Nekad uložim pola sata, nekad zna biti i do 4 sata, jer nekad radim taj trening, pokušajem da se edukatim što više, znači da bi mogla ovo bolje raditi i više raditi, jer doće vrijeme kad budem samo znači ovisila o ovome poslu. I zato znači ovaj trud, trening i ulaganje će se isplatiti ako Bog da. Da. Često naši pitaju ljude zašto mi njima sve ne objasnimo. Imam većina ljudi kao nisu se ni registrovali da pogledaju webinar, kažu što mi ne kažeš sve. Razlog tome, ja mislim, da vi pokazujete time što ne želite da se registrujete, da nešto vi sami saznate, pokazuje da vi niste spremni za ovaj biznis. Da, nažalost, ne pokazujete taj potencijal da možete uspjeti u ovom biznisu. Ne može se sve servirati na tacne. Mora da postoji neki proces. Kao i svuda kada se aplicirate. I zato i postoji taj webinar što je besplatan i zato postoji taj trial. I u tom trialu mi vama predstavimo kompletan naš biznis model, jer ne možemo mi vama sve objasniti u 2,5 sata. A isto tako, nemojte tražiti da vas nazovemo na telefon. Da li znate koliko ljudi nas danas kontaktira? Mi smo započeli ovaj biznis da imamo fleksibilnost i većina je automatski odrađeno za nas. Tako da, tu smo da vam odgovorimo na pitanje i da vam damo informacije kako da se registrujete i gdje da nađete vi informacije, ali ne očekujte da mi odemo na telefonski poziv sa svakim od vas, jer to je nemoguće. Onda ne bi imali nikakva kvalitet života, jel tako? Kada bi mi svakom od vas pojedinačno otišli na telefon, ja ne bi silazila sa telefona. I ja mislim da ćete se vi složiti, znači da kao i svakoj firmi ima proces, registrujte se, pogledajte taj webinar, odite na taj trial, 30 dana trial, nemate šta izgubiti, vidite li taj biznis za vas i onda odlučite da li je ovo za vas ili ne. Da vas pitam za kraj, ima li još nešto što bi vi
htjele dodate sada i Mirzeta za kraj, riječ ohrabrenja za naše pratioce koji su zainteresovani da započnu ovaj biznis, a malo su skeptični ili se nečega boje? Hoćeš ti, Mirzeta, ili ću ja prva? Sve sada. Evo, pa ja želim svima da poručim, posebno našim majkama Balkankama koji su u poslovima koji radi. Ja radim, Mirzeta radi, Emina, svi radimo. Nemojte se biti toliko u nekoj školjki. Izašli ste iz školjke. Počnite da sarađujete sa drugim ljudima. Počnite da nađete nešto što vama odgovara. Čitav moj život sam u sebi negdje tištila. Zašto ja nemam nešto od kuće da ustanem, da skuvam sebi ovakvu šolju kafe, da sjedim na letap i da ja mogu da radim od kuće u svojoj pidžami. Znači ne trebam voziti, ne trebam gubiti vrijeme u gužvi, ne trebam se nervirati kad upanem u gužvu, zakasnit ću da gledam u sahnu. Izašli iz te školjke, sve žene, bez obzira odakle ste. Izašli iz školjke, prijavite se na ovaj biznis. U ovom biznisu ništa ne gubite. Samo se edukujete i svaki dan nešto saznaješ više i više. Naravno. I bez obzira, da li znaš na kompjuteru, da li znaš na telefonu, to je nebitno. U ovom biznisu, kao što sam rekla na početku, mi imamo dobar global, koje imamo drage ljude oko sebe. Upoznaš. Ne moraš ti kliknuti sa svakijem, ali nađeš to nešto što klikneš sa nekijem, koji će ti pomoći, koji će te razumjeti. Uostalom, mi imamo taj program koji pomaže ti stepencu po stepencu kako da uvodite u ovo, kako ćeš da radiš u ovom biznisu. Kako ćeš da postigneš taj goal u ovom biznisu. Sad je do vas, hoćete li se prijaviti ili nećete. Ali ništa ne gubi. Ništa ne gubi. Tako, evo vidite, mi smo obični ljudi. Isto kao i svi ostali. Ja sam žena koja sam porodična, koja imam familiju. Nisam iza lažnije profila. Naravno. Imam svoj page, imam svoj personalni Facebook. Koga interesuje, kao što je Emina rekla, ja neću sjeti kraj telefona da vas zovem nazad. Ne, pošaljite poruku, javite se, jer što se ovaj biznis zove tako da ja sebi uklapam svoje sate kako meni paše. Mene odgovara. Tako, nemojte biti skeptični, prijavite se, ništa nećete izgubiti. Samo ćete dobiti i naučiti. Upravo tako. Ti, Mirzeta, za kraj. Pa također ja bih rekla, uklonite strah od sebe, svi mi tu strahujemo, da li je to ispravno, da li nije, da li ću, danas ću, sutra ću, pa svi mi toga imamo, i ja sam taka bila prije 18 mjeseci, znači hoću li neću, pa pitam muža, pa on se, meni rekne svoje mišljenje i tako. Ali šta je super što sam saznala sa ovim biznisom, jer ima trening, ko što je isto je sada navela Emina, znači sve objasni od A do Ž. Znači i radi ga kad moreš, u ponoći, ujutru, posle sabaha, kad god kome odgovara. I šta isto bi volila reći našem narodu, majkama posebno koje mi svašta radimo svakodnevno, da bar pogledaju, znači registrujte se i pogledajte šta tu ova kompanija nudi, jer nama je to teško vama objasniti i svi mi objašnjavamo drugačije. Dok mi vama iznesemo tu vaše mišljenje, on će reći, aj nije tu, kako je tu. Znači pogledate sami. Znači, ovaj webinar je odrađen profesionalno, gdje oni izlože sve informacije i ide korak po korak, kako tu početi, pa dokle dođe, pa šta tu sve nudi. I uz to isto dobijete, znači, mentora,
i onaj coaching kao podrška. Znači, ako je tu za vas, znači bujrum. Ako nije nikad, znači kad se plati taj trial, Naravno. znači dobijete vaš novac nazad u roku 30 dana, znači to je za vas, a da vi pogledate. Znači, ja ne bi danas bila da nisam taj korak preduzela, pa da se Sve mi. uvjerim, pa da pogledam, pa se zapitam je li stvarno za mene, da li ja to mogu, ko što nisam znala ništa oko tehnički ovih sprava, sve se da naučiti, sve se da naučiti, tu je znači bitna volja. Bitna je Jest. volja koliko ti tu želiš promijeniti svoje stanje danas. I želim putovati sa svojom porodicom, olakšati i meni i porodici i tako da ovih 20 godina što sam radila u restoranu, to je tako brzo prošlo, moja djeca odrasla i žalim Upravo kako tako. nisam naišla na nešto ovako prije. Dok su mi djeca bila manja, nego moju djecu je gotovo svako ovdje u ovoj okolini gledao. Prvo mi je majka radila duže vrijeme, nije mogla mi pomoći sa djecom, pa jetrva, pa sestra, pa brat, pa komšija, pa komšinica. Znači svako mi je djecu gledao. To danas, znači nekad se zapitam, hej, da je ovako nešto bilo prije 10 godina ili 20, kako bi to bilo lakše, kako bi sam, ali to nikad nije kasno. Nikad nije kasno, Znači, nikad nije kasno, Nikad jeste. nije kasno. Eto, ako odlučite, znači vidimo se na drugoj strani. Tu smo da se družimo, da napredujemo, da budemo podrška jedni drugima. Znači, Apsolutno. bitan je taj pozitivni razum, znači taj korak preuzeti, znači pogledati, pa ako nije za vas, pa nije, ko što rekao, nije za svakoga sve. Znači, Naravno. gdje težite, gdje želite biti sutra. Jeste. Mi ćemo ostaviti, svaka od nas ćemo staviti ovaj video na svoju stranicu i ostavit ćemo link gdje se možete registrovati. Znači šta prvo jeste da se registrujete, pogledate taj webinar od 90 minuta i vidite je li nešto što želite dalje. Ukoliko jeste, idete na taj trial 30 dana gdje možete otići na coaching call sa našim coachem i da se informišete, da vidite da li je ovo za vas. Ukoliko nije, slobodno možete da otkažete bez ikakvih problema. Šta hoću isto da napomenem, znači mi vam nudimo trening koji se inače plaća preko $20,000 na fakultetu. Ovdje dobivate trening za sve moguće da bi bili uspješni u ovom biznisu. Također surađujemo sa, nemojte se bojati da je scam ili nešto, dobit ćete 1099 tax form da radite na takse na kraju godine. Mi surađujemo sa kompanijom koja je već proslava prošle godine 50 godina postojanja, tako da definitivno da je nešto scam ili da nešto je ilegalno, ne bi ta kompanija postojala tolike godine koliko jeste. Naravno, nijedan biznis se ne može početi bez investmenta, tako isto i ovaj. Znači, treba da imamo mindset koji razlikuje W2 jobs i biznis. Znači, kada to shvatite, onda ste na pravom mjestu. Puno vas pozdravljamo, hvala Esada, hvala Mirzeta što ste bile moje gošće i naravno čujemo se opet. Hvala vam puno svima i registrujte se, pogledajte i vidite, možda i ovo vama promijeni život kao što je promijenila nama. Ćao! Hvala tebe Hvala Mina vama. na ovom gostovanju, isto Mirzeta i tebi hvala, meni je bilo zadovoljstvo veliko da bi ne s vama. I meni također, hvala vam puno. Hvala, Također. Svako dobro.